martial arts, imikino njyarugamba. Waba uzi neza abami bayo? Ikinzanye ni ukukubwira aba martial arts 10 ba mbere mu mateka y'isi, abahanga ba mbere kurusha abandi bose wamenye wifuza kumenya mu mikino njyarugamba b'abanyabigwi, aba legend. Nagukoreye top 10. Menya neza ko akanze subscribe kuri Hot World Entertainment, ubundi volume zose mu mariremo nkubwire aba bantu bari bafite tekinike zidasanzwe, ndetse benshi mu mashuri ya karate, kung fu ndetse na za judo, taekwondo bigana abangaba. By'umwihariko ni aba role models. Twitinda, reka duhere ku mwanya wa mbere. Hari Bruce Lee. Bruce Lee yavutse mu 1940, gusa yamamaye cyane mu myaka za 1938 kugeza muri 70, aho yitabiye Imana 7 mu 1973. Izina rye ryakwirakwiye ku isi hose bitewe n'ubuhanga yari afite butangaje. Uyu ni umugabo wavukiye i Hong Kong, gusa akurira muri USA. Umwe mu bahanga ba mbere mu by'iterambere rya martial arts, yashinze ikizwi nka Jeet Kune Do, ateza imbere uburyo bwo guhuza imyitozo itandukanye. Ku mwanya wa kabiri ni Jackie Chan. Uyu yavutse mu 1954, avukira i Hong Kong. Uyu ni umunyabugeni w'imikino ya karate, kung fu, taekwondo ndetse n'imikino yo kurwana mu buryo bw'urwenya. Jackie azwi cyane muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, n'ubusanzwe n'umwe mu barwanyi b'ibihangange ndetse bari bafite udushya dutangaje. Uwa gatatu ni Jet Li. Jet Li yavutse mu 1963, avukira mu Bushinwa. Uyu nawe ni umwe mu bikomerezwa ndetse mu barwanyi batangaje muri martial art. Uyu ni umunyabugeni mu bya wushu, yabaye umudepite mu gihugu cye, ariko azwi cyane ku isi yose kubera filime nka Fearless ndetse na Hero. Ku mwanya wa kane ni Donnie Yen. Donnie Yen nawe yavutse mu 1963. Uyu yavukiye muri Hong Kong. Donnie Yen azwi cyane muri Ip Man series. Ni umuhanga muri kung fu, taekwondo, Brazilian Jiu na Jitsu, cyangwa se Brazilian Jiu-Jitsu ndetse na kickboxing. Birazwi neza ko ari umuhanga utangaje. Gusa kandi ku mwanya wa gatanu hari umunya Thailand, Tony Jaa. Uyu yamenyekanye cyane nka Ong Bak. Uyu yavutse mu 1976, umwe mu bihangange muri Muay Thai, tekinike y'abanya Thailand. Yamenyekanye cyane nka Ong Bak muri filime izwi nka The Protector. Ku mwanya wa gatandatu hari Chuck Norris. Uyu we yavutse mu 1940, avukira muri USA. Uyu ni umwe mu banyamerika b'icyitegererezo muri karate na taekwondo. Azwi kandi ku rugamba rwo guteza imbere martial arts muri USA. Uwa karindwi ni Jean-Claude Van Damme. Van Damme yavutse mu 1960, avukira muri Belgium, ubwo ni Ububiligi. Uyu nawe ni umunyabugeni muri karate na kickboxing. Yamenyekanye cyane muri filime z'intambara na Bloodsport. Ku mwanya wa 8 ni Ben the Jet. Uyu azwi nka Ben Yorickdez. Ben the Jet cyangwa se Yorickdez. Uyu yavutse 1952, avukira muri USA. Uyu nawe ni umwe mu bahanga ba mbere muri kickboxing. Yakinnye amarushanwa menshi ku rwego mpuzamahanga, anatsinda menshi. Muramuzi muri Dragon Forever ari kumwe na Jackie Chan, Yuen Biao na Sam Hang. Uwa 9 yitwa Mas Oyama. Mas Oyama uyu yavutse mu 1923, apfa mu 1994. Uyu ni umunyakoreya w'umuyapani. Yashinze Kyokushin Karate. Azwi nk'umuhanga wakoraga imyitozo ikomeye cyane, gukubita cyane cyane inka mu ntoki gusa azitera inshyi. Uwa 10 ari nawe dusorezaho yitwa Ip Man, abenshi bita umutoza wa Donnie Yen. Uyu yabayeho mu 1993,
aza gupfa mu 1972. Uyu ni Umushinwa, yabaye umutoza w'icyamamare muri Wing Chun. Iyi niyo bita Kung Fu mu Bushinwa. Yabaye umutoza wa Bruce Lee, akagira uruhare rukomeye mu gukwirakwiza Kung Fu ku isi hose. Ip Man niwe wagize Bruce Lee uwo ari we, watumye Bruce Lee aba ikirangirire mu isi. Ciao ciao. Aba nibo bahanga ba mbere muri martial art cyangwa se mu mikino njyarugamba, imirwano yo kurwana witabara cyangwa se urinda abandi. Nge ndi Dempa Tofik.